mu gihe mu mujyi wa Maiduguri wo muri Nigeria uherutse kwibasirwa n'imyuzure, abatabazi hamwe n'imiryango bakora ibishoboka byose ngo bagere ku barokotse. Guverineri wa leta ibi byabayemo yavuze ko miliyoni y'abaturage yagizweho ingaruka. Mu ijambo Perezida wa Senegal Bassirou Faye yagejeje ku gihugu, yavuze ko yasheshe inteko ishinga amategeko yari yiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, agena ko andi matora azaba ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 11. Leta zunze ubumwe za Amerika ishyigikiye ko hashyirwaho imyanya ibiri ihoraho mu kanama k'amahoro k'umutekano ka ONU ku bihugu bya Afurika, n'undi mwanya umwe wasimburana hagati y'ibihugu bito by'ibirwa biri mu nzira y'amajyambere. Abakozi bo ku nzu y'umurage w'isi wa UNESCO muri Algeria bavuze ko inyubako bakoreramo idakomeye kuko ikomeje guteza ibibazo birimo urupfu rw'umuntu wagwiriwe n'igice kimwe cyayo, kuwa gatatu abandi batatu bagakomereka. Turangiriza muri Afurika y'Epfo aho Pravin Gordhan wagize uruhare rukomeye rwo guhindura uburyo imisoro yatangwaga no kurwanya ruswa nyuma ya apartheid yapfuye afite imyaka 75. Aya makuru yatangajwe n'umuryango we.